anak bersama na di peperang mulaiku sama dibutuhku buru-buru sangat jalan nomor 2 jalan semua harus diburu-buru mulai dibutuhku ini juga dibutuhku itulah yang oleh mana bisa nahan buru-buru Pepeng malekku do ibadokku sarma 2 tujuan narion jalan matugu-tugu matutu sahat sahat tulus sekali ulus masama kulson sahat mau horas jalan nah par musik tolong partisip memang ini ditutup nasa dirimu arong ko bihulang ngay dukot ko tulang sonari si maduan mau tutup juban nereo suksung ninang diburukku nung araw berok ka ito diburu nasiyan dongan mo gawi mahilak ko tujulan nereo dongan mo sarma 2 siyanggi matutu tuhatta pasausak ka niroha nang akahabinagaw terpasak dison lah buat kali ulus muna ulus nagajak ulus torok rakpok nang ulus ibaran nang mangulus hidup di muna mon namakilah maksok sungon ibu buruh ang giyak matujulon na riyong sungon habang di ulusong sungon ni mahabal di paso-paso ni tuhat tadi hamuna tujulon niya ro ang giyak matutujulon na riyong kamuhira maksungon ni hamang buruk kusahata tujulon tutulong mahamu takas dorok butuh hilang buru-buru kon wala gaduh alay na namura buat Tuhan malu herakku mamimpin keluarga bolo nomor keluarga hela dengarung nomor natampak tujulan ayo naksina sa dilimon masir kitang karatai dengarung biluhurok kuna nahurang manangah jelas dulu ngarung tekas do sungun di plastik inna jadi tujuannya oke lah sungun tadi upah mengeluh nani tubuhan lak nasi korum inna di julun berubah 2 tujuannya ari oke lah tubuhan anak mahamu nomor sangat jala buru nomor 2 matutu kami na tugu ini luput dari bahasa itu tugu tunang borbo tujuan nyarion adalah do di burukku nang maha besar madua jala bepeng pairing ri
saha sa misulun minna saha minna tubuktian bubasa tani ulus sitor hulus selaun hela perhitian don amat tamana pasahat don sudah na pasu-pasuna nang giat mahamuna mertua Matutu. si monang-monang na dihamu amak permusik Gabi mang gabi. dan kamu mah musik nah partusi jadi kemana lo mak elaku mangaju berukon udah tuh humurang berukon tenggama bimbing damang berukon asa boy hamu dolo tudoruan jadi dison naik pasahat terus makar kela maaf hamu jalan madaron bonon muna mau namang para data mula dong dihamil ulah muna ulah mula dong dihamil sedikit ulah buat lima angka sekolah. Nah, musik. Musik. Oras. Dua. Parohok kamu mah kuasa di Tuhan. Moluaw na sugot panagam-nagam berdua sulat dia dulu budanya. Alay ima
debata si boto jalan manarihon akan narikot dia akan juju di keluarga. Mungkin kamu pihak sudah akan ini asima orang tua, asima orang tua. Lah songoni dalam perkeluarga munau. Pas tamu batu debata, asa debata nama ngarahuti, dohot nama jongjongnya keluarga munada. Tang yang nami asa tungang giat tutu, tung di pasal tutu hatai berhidi hatanya bukan berjumpa. Asa tu belak-lak tu si guru di dulu di kurba itu. Saya tu buah anak tu buah buru mahamu, like kudu buruku. Dongamu namai saat tu nasa hormat. Tutu. Asa sidik kalang menah hatu buan di kopi. Tung manang na tu dia pihamu mangalaka dinalaho macariakan narikot di perguluas ganong parion. Saya tu hata mana totong mangaramoti. Tutu. Sahak masulu sahak mau buntin ni tiga ras. Tung asih rohani Tuhan. Tung marhitiun ulota nasadarion ima di perumah tangga munang. Saya sahak mau tu panggabian, sahak manang tu perhurasa. Tutu. Parmusi nami. Jadi. Adinalaho kasahaton ulos solok kami. Tulay nami. Jadi. Doho buru nami. Pagkaidahon las ni rohan nami. Paborhak mahami amang parmusi nami. Marhidi uning-uning ang munay arang-arang diri mabandama.
dari itu pihamu di tempat Tuhan tama akan timbul ni golongan tuaka tikinan ng roh. Mula itong martiga-tiga pihamu, orang seperti dalan bangomo nang partiga-tiga. So ni masara sa kami paupura. Okay. Jadi so ni mari ako na pala nami. Gabi. Pagmato ni kami alala pasato dulus na mahami itu yan ako namin. Pagmato siya na arba mabayan namang edena siya na arba.
tuan anak kamu tuh bersikor masalah bunga-bunga tuan anak kamu di pasar-pasar tuh bobor jalan tak semai dengan musar matua dedikion tuh pak obat-obat hamil di son lulus persuhian dan nemu biar ada hula lau papar nepus sunggam ay kamu hula kain pasatono mau di rohamu pada udah ay ada di persuhian ni dilihat pasu-pasu di hamu gimana dihirim rohamu na pasu-pasu agabion las neroha di hamu na tutiki hari namang itu donon nami dangalan gajang si pujio no dangalan na humurang kaya besi hatao ada bakorhon na mahir pamu siya namata na matua di bata sangkiat di pasu-pasu hamu oras ngulumu oras nang rumah tanggamu tutiki hari namang itu asa si pulan nami pandohan nami katanya batua si borotani mahurok kami asa sahat masuk di tino buatayang ubasa tami ando senis nurhana lulus parsuriano di basuhi di batama si nurhana basa-basana diam sahat mangulumu horas sana kami ya semuanya dilalaro orang abana mengajar musik kami mak bermusik basa tami mak kabola suman matangkan seseorang beta ono hidup masa hata na uliatan na gani pedamang madihami musik na uparto sona sa pasatami ulos horong sa pariban ni
baliho itu. Ingat ajar na dua-dua itu. Manang buah itu. Potong ko. Kolam mo ajaran nila yun. Unang pila na tudot itu. Kau baru ni raja itu ra. Jala ingot. Dua wartangi ya. Pero pagrak itu. Kemajora itu. Gabi mamu itu. Jala diri. Jala sa marburu mamu itu. Pada mang, pada na yun, ako patusi. Burjuho inang marsimatuate asa terida ho boru ni raja asa terida na adong parsikolamu so ni benang diberi nama jam artinya bukan ilmu yang menentukan dalam rumah tangga, paling tidaknya hamuna mengerti bahwa kalian itu dalam menjalankan rumah tangga itu paling utama pasatamu mah dirimu na pasatamu keluargamu na tutuhani matangnya kamu teh asa anggiat mahamu gabe keluarga sibuat dame pangalapa pasu-pasu mahamu di keluarga jala keluarga si duro mahamu dia dopan ni aka masyarakat dia dopan di na tua-tua lumobi ma nang dia dopan ni tuhata di hamu berenami sekejap takas subigi hami nakin tung masay bagag do aka parsaura muna jadi ang giat ma rumah tangga munaon tujuan nyarion lam tumajura dalam rumah tangga nadenggan mo tujuan nyarion nanti jadi disor kami jongjong ay pasahat penulos situ siulus nagajang sitorok rabu unang mereka kamu sian nila nuloson alay las doha nami on mangulo si badanmu alayang ko mangulo si tondoy mo siya tuhatay do jadi nuulahon nami sa lay nabaling utama nakin ima singoto mo ima jamita ni ama pendeday ido nabaling utama singoto mo di dalam nama rumah tangga so ni pwede hamu ng buru nami mula tu kurang penon ima ni bere nami on ima gabi nong parumayan muna ajuhamu ma bere nami on so ninang dihangwa ka namar donga tubuh mong boru nami saluhuna jadi noaik pe naing
Medan, dok si Perisha Jakarta, las marham damang songoni nang si anak mata si Maraden, si Sarip, las marham pong tukope mapila jahoni, kebutuhan rumah tangga, las marham jala tami akong mani online tulang mo, asaro tong mangi songko sirok kak metodina tujulan nyari. Tung songo dia pihani saluhun na hula-hula po praja nangin na mga leang ulos to. Saya ulos gabi midapong siap-siap may tasaluhun na. Baik kamu mani hamang kang iduliku upasan na matuwe. Sa kinay permisi so manabay hatani kontong jadi di habo di pengantin bawa dohong boro-boro rikas nama dohon nabi nakaning nungma di jalo hamube pasu-pasui sian abata panguliani huria marhite na posona songo kami hula-hula muna manabay hatani amata bandida songo hatani tuhatta nama dokon yang guau doho dong aku sajabu iko Jehovah do uluan nabi ima baik kamu sulu-sulumu di naholom tukomu di nalande agiapa tu ari na bangihul gabe rumah tangga situ rumah aku di tonga-tonga di keluarga di tonga-tonga di masyarakat apalagi mau hima di Zulu di Tuhatta sayang dia mah tu ari na bangihul di pasu-pasu Tuhan mah perumah tanggamu situ buah anak, situ buah boru, naolo bagi hutan, tuare na bagi asal hon nabi masong hatani puasa, asal balitang mapagabi tumandak ko si taruan, ari umat tong gabi, asal mata kasamu masih paulolo. Matuto, asal bintang manaw rumiris, tobun na sumoro, di dulo na may purbatua, tuare na bagi hut. Situ wala ana mahamuris baru torok donga bumay sahat tu na saur matua sa sulu sahat tu batian mo sahat tamen non ulos sahatamu horas sila gabi abang permusi ba mazo sana lagu huriye bay namang nagirang-girang bang
songot dia beda langitang yang ngami nabui patuan nami Tuhanmu yang nakon nami lasa marohamuna lumomi ma dia nakon nami di bawah sesararion nang majalo pas-pas pardongan sari peoni tang yang ngami sudi hami akau daulam anggia ma isa putuatai gabe hamuna tujulan nyarion maranak marboru imatang yang ngami kami sudi hula-hulamu wain me asa sorsoran nami masong hatari situa-tua nama dok asa bitang manarumis opun na somorok idolok ngama purbatua pitau ni ulot tasararion anak penyamu di sebor torok dongamu nami sa rumah tua asa balgamat yang rumah balgamat yang isopa nunga gabe akka nama tua so gabe ama untuk masuk akan oposo asa sa masuk sa matupatean upasata men nong ulos naga jangodo storok rabong oras mahamu jala saur majala gabean tuai pe dia upadenami sampadenami asabor hatta mila pasaton dalan nila sinurana mito nakon nami kamu majo na upartusi
Alay. Nakimat poro ni naparumain, natulang mo bubuasyan. Suara nami yung paswarana. Tangyang ngami sa luhut. Tulang na tulang no akapung mo liso. Tangyang ngami. Perjuro si dohoron nami, tonggoy mula-hulak dohoron nami. Dang nahurang be tamita. Na ni podahon ni tuhatta nakin. Di zoro ni tuhatta tuhan mula dua. Tak kurang be. Mana be si dohoron nami. Bersuluan mahu mengulang ringkan. Di tongan-tongan di sitijak. Di tongan-tongan di betulan. Nang dihanak ka tulang mudu akapun. Mudu-mudu sama ni bersuluan dan mengulang ringkan ni. Dang sotar baik kita memang caro pasupan satu. Berada di Zuluna. Jadi yang kencang bisir doron nami masahon hatani na dua-dua. Asabit tang narumilis. Opun na sumorok di dua-dua. Tutik kina nengro. Asiro hani Tuhan. Dileho mah dihabutu anak namar sangat. Do bau akan bertua. Emma tutu. Aduh haruk kama tugu-tugu di lobu. Tali pasa tugu-tugu di horoko. Dihabu akan memboro nami lain nami kahira nami. Diling mau mangolu. Pairing ini pahupu. Satu nomor nini. Satu nomor non. Ano pasaton nami wa ulus. Sto rabulus naganteng dalan di tangyang ngami. Dalan di tangyang ngami do. Ulus ni bayad do. Molo no si todi. Sorok nak kima, usahan di bawah tanah lima bagason. Mulai sian nak hudada satu tikyon. Ima pakai hamu pahupunami, dok dia hamu nasalu nak kagandeng ngami. Jadi orang nami masah masolu, sah batuat dia. Masa tamen non ulus dari tangan ngami tu hamu. Asirohan tu hatta, sah mah muna horas, sah mah gabian. Betul. So ni mah asirohan nami mariate. Jadi gabian mah. Ya sorok nak kindo itu nak masak. Di bawah tikyon, atik penong so nak mana las doro hasalu. Ban namang dihami musik na hobar tusi. Baru ada bila kami asal kudus.
Jadi soni mah hari pasahat nak tulangmu be tangyang na atik pe kurang sehat suara ni gasida aleng ko tangyang di bagasar roh hape totong ko tangyang ipolana jadi soni mah di ho puasia di ho boru di son ulus sian tulangmu titi marakku si salo ulus penugu mo di hamu menugu horas menugu gali tuak katik kinang roh di paru matang kampuna baru tu sonot pe ulus siap tulangmu las marohani badan las marohani todi tangiang lihanya katulangmu akapungmu sangat mencalomu atau katikiran roh matutu amang par musik kami asal katatan ulus gabi bama mang musik naho partusi tumbaga tu Oke, jalan mak. Tunggu kamu ratu saya. Veteran. Coba angkat solusi milik tubuhku ya. Tanah sana dua-dua. Baru. Oke. Kita memang nomor 2 nih, Pak. Asal orang kata semua orang pas lihat tak. Asal saat musuh saat musuh. Asal sedikit. Sana dua-dua. Dadah, Mak. Dadah. Terakhir. Dadah. Oke, udah. Herman ulos di tulang asih